Juah-juah banta karina sekalian dah ibacakan kami lebih suku-sukuten sini kirimkan deda hanta lolo padang batang hari isu karamenai. Berikut para pemirsa atau penonton saya bacakan sebuah cerita rakyat Pak berjudul Perlanja Sira. Jadi dicatatkan kami bahas kata Pak nan muncul di layar terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi kami bacakan dalam bahasa Pak, tapi di layar akan muncul terjemahannya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan paling penting beri komentar untuk perbaikan video kita berikutnya. Simulai sambing mo. Perlanja Sira. Sini sukutkan lolo padang batang hari. Isada kuta arnia, lot mo sada pulungan anak prana, nai merarih mo lako merharkat menulusi sira. Ala susah muat sira ikuta kala ide. Jadi sira enda kepem buengo ibuang. Jadi sada mo pekat kalai, laus mo kalai mi buang. I tengah andalan, lot mo idah kalaen sada gana-ganan, da beru janah baga rupana. Jadi lot mo sadakala i memaing saong itakal gana-ganan nidi. Go kesa piga-pigari sakat mo kala i di mi buang. Ibu ati kala i mo sirai bue lako bahan nami kuta asalna. Kumarna ikutana susah kalon ngomuat sira. Ngo kesa pulung bue sirai sila kombahanna mula mo kala idi mikutana katena dan hilanja mo siraidi. Pas kala i tengah handalan tongoy tengen kala i gana-ganan da bruidi. Jadi sada tan kala idi ibeng nola mamo bajuna mi gana-gananin. Sada kala nai memaing abitna. Sidibanna memaing sabi-sabena. Lot ma sada memaing bura deket ucang-ucangna. Jadi gabe tuhu mau pas bagi da beru gabe rupa jelma janam berukalon ngoidahan. Nai ngo kesabagi imbah kala imo gana-gananen misi pande-pande manang guru asa ibahan kesahna katena. Isempul guridi mo babahna. Dungna tuhu mo merkesah jadi jelma tuhu janah beru kalon rupana. Nggo kesah jadi jelma gana-gananen gabe merebut mo dahuli-dahuli di asabana katena da berui. Sada mendokken aku ngoki bere saongna. Berarti bangku mo da beruenda. Ah, odaci bagi. Aku ngomong mere bajuna. Berarti bangku ngoidi. Idok kendahudi si memberi baju. Ulang pelake dak mersiroi. Aku ngomre bura-burana. Jana burai mango main si mahargana. Jadi bangku mo iya. Jadi mersuali mo sama-sama kala idi. Oda merkedungan sampai bonari. Nailot mo sadakala kala i mendokken. Asa merarih. Jana pepulung deket tua-tua silot. Ikuta tah banaise ngo sautna da beruidi. Jadi mau pekat kala idi. Tikan merpulungi lot mo sada anak perana maholi si madeng merbekas kom. Jadina sada pekat mo karina sepulungi di imo perlanja sira deket pengituai. Janah bana mo ibre kala ida bruidi asaulang bersiroi perlanja siraidi. Jadina mengui mo karina sepulung ini
pengituai dekat perlanja sirandai, janah lombing mau perlanja siraidi, mula mikutana pelin merembah sira sambing. Alana memang idikin ngo memang simahan alengan kala idi ibuang nai. Bagi mosoh suku-suku tenenda, asa ulang mau kita melukah petungkah sora dekat pelin mikiri midiri sambing. Tapi tong mo mercerep nyukur nalako menulusi setulusen mikenggeluhan. Liasate juah-juah si menukutkan bagi masih memugikan. Suku tenen ikirimkan dedahanta lolo padang batang hari sekora menai. Jana ijakaken deket ipelias lister berutu medan nai. Oang